busua bi so ade chi busua no twajo obi say me hododo me inti ya de me hospital also ade chi no katamanda wa bodwem mojari di mu afro sane yes also so enne hwere no mo twe kono adopter fo betwa mu no na omode eye ade aye fene se blanket no bedsheet na katakata biti so kire se wentime wo ho na bie ni ho asunyame aso mo se ba kwa nyakopon fa so nyema mo ye den se desi kasemu adwuma semu abusuamu ebemu na onyakopon akoso a etwitwaje o enunti na se ade chiwa odi ani bonyam nyina mawrade enye ni penyina na anya ne se ne wanya ne yanka enyum ngoma no oha na ye nyina so mfa na wrade ase nyina ye asase nyina momo se mawrade asase nyina mo se mawrade mo fa nigye nso mawrade na mo fa husie dwom emla nanim mo hunu se awrade ne onyankopon ono na oye yan ono na ye wono na ye ne ye ho na ye ne man ne na didi bia nwan mo fa sedan hye na pon kese mu se anope ye fa sedan hye na pon kese na se na mo fa ye yem na banwan so ye fa na ye ne mra na banwan na so mo na na se ye na urade ase o mo nhira ne din se ye na na se ye nhira ne din na urade ye na urade oye na doye wo hoda urade se enyum no se ye na urade ase yin na ye na urade ye na doye no bi na aso me no nwie no so ye che wona wawuwo no ye che wona opeso sori o ntime so bi e wa no na manya meso dana se open your mouth and thank God wo yesu demo already abon paye wo yesu na no paye already already atontomo on paye wo yesu demo shawo yo asida encouraging aye encouraging and the encouraging atontomo encouraging yes show them everyamo already abawase won dia wa yen ya uguso wo yen no ba abawase ya pampo for ya ko ya tima for ya come up ya punch ya for ya me and ya mo so already another payo my kawasi ya shawo ya tontomo ya pejawo ya kafu ya kasu already why no one was o ya no no so already ya no ya lobo already we o tima wo yo come up for your culture ya the power for ya go for aye biafo and our prayer that was said ya already we come for the one yes wama wadwa ya no asu yes wama wadwa ya no di asu yes already wa for ya wo already wama ya mpa already wama ya tele ko ya pa already na lo asama kasira kata yes wana wadwa ya every attack for ya for that ya for that already yes watch it every time watch it every year watch it every aspect watch it
papa antaya ya already anda wasia ya bonia ya na wasia ya bonia ya we masaba we papa kabada papa we papa we kasa ya ine koine we ya ramorate we ya watima fo we ya wakoma fo we ya wapantia fo we ya yebia fo Jesus Christ. Nyankopɔn hyira wo pii sɛ ɔne yɛbɔ mu ɛda Awurade ase. Nyankopɔn hyira wo pii wɔ baabi bi a wohwɛ yɛn a wotie yɛn. Ɔmo hyɛ Tɛda One TV Nyankopɔn hyira. Ɔhwɛ Sompa TV so a Nyankopɔn hyira. Otie Sompa Radio a Nyankopɔn hyira no. Amen. Oh, Facebook ni YouTube a Nyame hyira no. Amen. Yes, sir, bompa ye biom. Sir, okay, James chapter 5 verse 16. Ose monke ka mon phone so nkyerɛkyerɛ mo ho. Na monyi mpaye emma mo ho na wasamo yade. Oni patene ne adesre mo ya den no tumi ye adwuma bebre. Na kyese Onyankopɔn ka sɛ bɔne wɔ ho a ɔsrɛ bibibi a entimenya ho ye kwa Awurade nim esrɛ bɔne facha ma ye busua esrɛ bɔne facha ma ye ma ya wade yankasa ye ho ye bompa esa adwemu de yoyemo Yesu de ye ya eye bɔne ye stress Yesu moja hwegu ka oh Jesus ye dana se ye stress on fire for so che be wa no na bompa e wo ye se for right so and ye power I for Awurade akoswa atawase amawoso Awurade ye tawase sro de no na ye ye won so elza wademo Awurade bompa ye wo se awon mo mo fo na ye le da mo ye bo fo ya bompa ye wo ye so de mo na no fire Awurade so won body fight just so won body fight yes so won body fight yes so won body fight ya bompa ye wo ye so de mo Awurade fire from so ya taya yo Awurade fire mo mo ya taya fire mala to ya taya bone na mala to ya bompa ye wo ye so mo so mo jana o mo jana ya bompa ye so mo jana Awurade bompa ye so mo biala Awurade ye so so Awurade ya bompa ye wo ye so mo Awurade mo ya mo so do temu Awurade wo ya mo yo ya bompa ye bone mo Awurade ya bompa ye wo ye so mo Awurade bompa so ya taya fire mo yo ya taya fire mra to ya fire bone to ya chale ya yo tell ya wo mo chale be fire bone 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 mo chale kasama 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 wo yes de mo chale o ya papa o ya papa kabada bazabada o baba kabada bazabada babo o blondoro bozuduru o blondoro bakabada papa brandada bakabada already fire for soldier taya already tiya for the tabo mo chane kasapaya mo chane oro ya bone mo chane oro ya bone mo chane oro ya bone oro ya platro oro ya bone Jesus Christ. Na anopei onyame kania no eni Amen. And anajufei onyame kania no eni wenim. Amen. Mesi ewiei onyame kania no eni wenim. Amen.
meka onyame kane na meka oja feduma edi ye na gya no manim frame Misrim kodu bosha sasen so kena jojo wa ho ma asem ene de nyame kane no oh Jesus enye wona esiafo de wo ya wa waduma no ene nyankopon hira wo a wo hwe ye na wo tie ye ene Facebook no so ayehye enye wona esiafo de Facebook no so ayehye yes Vivian Boatima ejira so na najesu ajira so sanso na Patrick eye akwesi educhum ejira so Zinabu Amedu jira so Mary Sam jira so Ivy Ofoli ejira so Esumani Root ejira so Portia ose ejira so eye Benjamin Etuahene ejina so Emmanuel Ejei ejina so so ena fofo no ejina so Felicia Boaten ejina so Sabre Monshe Lincoln Ibrahim mo ejina so ano Monshe Lincoln ene US for no ejina so so na UK for ejina so Yakobon Shira Ghana for ejina so eye nipa pi wo mia mo ejina face Monshe Lincoln ma afofo so enyo Sompa Fair Service. Yes, Lord. And onyame kandia no bedi wanimo. Amen. And that day be ye inshira ama. Amen. And that day nyame be ya wadoye. Amen. And that kwa be biama. Amen. Eya fi ho na adwuma mo eya kan amen wate. Amen. The animo. Amen ne gira o manyame tumi ni yakopon ebra so say yetie onyankopon asem ne yegira so e de bompa. It's time for the word of God. Ebra so say yetie futu sem na yegira so na de srawrade ho adoye ma hura fi say de bia ye bodi say da no ye anano mo say yanti asem bone a ye kiri sa so no say asem kase ba franka nsi so aso asem no ba no na ye hye asem gina ye say eduru akwasi nchen a akosua nchen ya wo nchen a ya nchen a abran nchen a kwabran nchen a enyina and nothing as Sompa Fair Service was say at the bonnet no erademanem pareo. Amen. So na tre sam na say debia ye budin said dano bonnet Dawson no whatever. Erade ma bonnet nka otuma dan yo. Amen. Nka omba. Amen. Nka wodwuma ye fo. Amen. Bonnet ngura wodwuma mo. Amen. And now we different ufiba no enye nshira. Amen. Sompa Fair Service ye ba ye say jayo haw ni nyina mo mawrade Na awrade beye obi hwe yen obi tie ni nyuma ba wo pot en ni nyuma koyiye nyina ye nto ka wa bo ni nyina eya ye ka ja ni nyina mo mawrade na awrade beye obi so hwe yen otie o se na dwuma no egu na warie egu na pomoden no eye frenensa message ani nyina mo mawrade na awrade beye obeso tie anopa o se me mana eseyo me mana ma wo to Kristo som no me mana ma wo to Islam som no mo me mana esey jai o mani nyina mo mawrade na awrade beye o how ne say wa man ne say obi se manso sam ebusua no mo ekontotwe ebusua mapam no timinya onyankopɔ de ka gye ebra no mafisa ebusua kontotwe. Oh yes. Enti wo so awrade beje. Amen. Ja wo haw no nyina mo ma awrade na awrade beye die no wa mane sem wo die no yesu kun sem wo sua adwuma ye ma mo ayete sika sem wadi di sika osuku fees bebe bi obeta ja ni nyina mo ma awrade na awrade beye obi so hwe me o se me kuta certificate ma bomb masters me doctorate and so me degree ne kuta me CV fefe me nya adwuma nye obi so se me yankasa me sua adwuma me nya bi nye obi se me ko bie me shop wa me store na me nya adwuma
obi se kura no me kwa adwuma mu ana ha me se me tofo agu me ka mu twikwa me ba na ye me ka me nya adwuma nye obi so se wa pa adwuma no bia onya benya eno ti na Sompa first service wo ho o se jayo ha ni nyina mu ma urade na awurade beye Sompa first service enya radio ni TV program kake o platform yi nyame tumi ni na oh Jesus yes Lord na wotwene na wotwetwem nyina me no kasa afa sama matu den e poto kasa mu se God's power and I said the power of God me no kasa fa onyankopon tumi ho nyankopon de ni tumi e ba asase so se emeye dwumadie sonko bi na dwumadie ni bi de sei ebe di ma ne ma so oyo nyankopon ba onyame tumi no ebedi aboa amen oyo nyame ba onyame ahoode no ebedi aboa amen obi se menkwa na mebre me fie no kwanimu na wotwe nyina me no kasa fa eye onyankopon a wahyempo na waka ade a yefrene se ne ntam na ene yebeka ne se nyame ahye nkoma to aka kire Abraham ewo Genesis chapter 15 no ka kire ne se ampara na sefo beko akoya nkoa obi man so obi asase so na ya hyewon so obu na mane na efisia pole ahana no wiedura nyakopon se ode basa den ebebo awura Misraim no be yi eye ne manfo na ode won bekọ asase papa asase so tere asase no fusuo ni ewo so na ono awurade de o makotra no de ho ama se wona ajapade na onyame ka to aso se asase a wo te so se ahoho no me de be ma wo asefo se wona kasa wona ajapade onfa me de be che won anyame yodo oh yes eti no bi se yes nyame a oye odo nyankopon na no pay o ma ye yiwaye yes ebra so mfinhia pole no aduana ahana na so ama mfinhia pole aduasa bad 30 years abeka no eno be shame obi tie me ka o yes at the age of 26 27 30 the oba na ka waware dem also free 30 go say 25 35 na dey ma ware yes enne watwam kaish watwam mfie no ko wanim yes ene ni passe ase osesa oso mema oso somba so no entesa dabi obi hwe obi tie ni bisase da ben na obewuba adenti na opese owo na perema ne ye odedodo ye na wubi so awonye tomato so ene ya tono katamato dwemo ana do mi dwemo ho kaso dwemo ho kejetia ene ya fene se na akana techima dwem enkurasa dwem akwa dwem ho enye intoso na yakoto dabi nyame nyina ekachi enya kwa ebetu ye na jano ose nyame kan se eye 400 years na 30 years no Ephraim according to Exodus chapter 3 onyame afre Moses bra na mehume man no eye waja Abraham waja Isaac waja Jacob ena afre we ose minimo me kokro a wompere ose de na kuta wonsem ose poma jato ho o jato na adane owo oh Jesus ose tere wonsa wo ne dua no so na Mose de to on Mose dwane yo e na no pa so for na mekan poma no dane owo Mose dwane yo osuro ye e na Yakobon ti nyame ma na nsomo nyame sa won tere ne nsa no hwe ne dua no so o tere hwe ye no na sa ya dane poma no na wafa nyame beni nyame na kasa bem so kwako yi ye na janoma anepa your friend said Pharaoh ene na tran konya se me mama nkonne na mama wako kina adechia so ka ho na wotwe da so ka ho so me so ka ho me mama nkonne na mama wako okina so ka ho ene die na esi kwan ene obi hwa ye obi ti o se yade esi me kwan
obi shame obi tie o se diaboni esi me kwan obi hweye obi tie ye o se ebusua boni esi ye kwan eno na nyame tumi wo ho ene nyame tumi ne bamu a Jesus nyame aho de ne bamu asamba kwa ye me de o se sa o tere ne sa wo de yes tumi akudie biara o se ne di Emmanuel ne kire se ono Nyankopon no oni ye wo ho onyame tumi no eya de nsankyerene na anwanwade ba not say me se nyame tumi no ema Israel Mizrim nsuo nyina Mizrim nsuo nyina dane moja yes Mizrim nsuo nyina dane moja nyame tumi de timi ya na oh yes oma apata wo Mizrim nsuo nyina oma nsuo no bon ye na Pharaoh ne dom timi no nsuo no na mo to abura and now was nyame tumi bi ade bia esi kwan ade bia esoli tia oh Jesus say na no pay onyame tumi ni nyame ahode bonwura amen yem bia ye tresem na enko Exodus chapter 8 ye come from verse 5 to 15 ye tie nyame asen na Awurade ka kire Moses say ka kire Aaron say fa opoma no na tene wonsa nsubonten no asu ne entare eso Nema emponchani emre Misdim asase nyina so na Elon tren nsa ewo Misdim nsuo ne so na emponchani ba be kata Misdim asase nyina so na akonfo no de won asuma nsem no yesa ma emponchani foforo eba Misdim asase so ena Pharaoh frɛ Moses ene Elon ka se mompa Awurade kyɛw na onyi emponchani no emfiri meneme man so na mema oman no akɔbɔ afɔde ama Awurade na Mose ka kyerɛ Pharaoh sɛ wa kyerɛ me de da ko a enkusie na mempa ɛkyɛw mema wo ne wonkoan ɛne wo man na wonyi mpɔnkyɛne no emfiri wo ne ɛne wo fie so na ɔnka asuo no enkoam na obua sɛ ɔkyena na Moses ka sɛ ɛnyɛ sɛ deɛ waka no ana wahunu sɛ obiara eni hɔ a ɔte sɛ Awurade yɛ Nyankopɔn na mpɔnkyerɛne no befiri wo ne ofie ɛne wo nkoa ɛne wo man so asuo no mu nkoa ana ɔbɛka na Mose ne Elon firi Pharaoh anim kɔe na Mose tia mu firi Awurade ɛwɔ mpɔnkyerɛne a ɔde aba Pharaoh soɔ no ho na Awurade yɛ sɛdeɛ Moses kae no na mpɔnkyerɛne no ewuyi afie mu ne adi hɔ ɛne enwuram na ɔboaboa wɔn ano akuakuo na asase ne so ebone na Pharaoh hunu sɛ wanya ahotɔ no oprim na koma na wantie wɔn sɛdeɛ Awurade kan no hallelujah amen enti enye ya preso nkoa na nipa bi aprim na koma nipa bi asɔre sɛ ɔno yɛ bɛyɛ bronsa obi sɛ ɔbo yɛ bɛyɛ hema obi sɛ ɔno okuta tumi edwam hɔ sɛ ɔsɔfo owurawura ndwa ahodo mu a ebi akotutu suma tutu fam de nyoma hyehyɛ yɛ dwam hɔ ama obi timi kɔtena sesa yɛ ntonade osofo obi di nyoma petipeti amanfo so na de be chi amanfo be ko wonyuma mu ye de kwansi ahodo ye de nsuosu oye no mu ni nyoma hu na fare ba bi ti se bidie no moto ko gugugugu mia nipa bi apre na koma se kwa bia so wadwuma no de opeso kuno o ma adwuma no nya dan enkoso asofo ko kuro nketu anuma amafo nyama amafo fomu eduadua your friends saying nuro awa manfo fu say amanfo bia ko Jessica kutwiri de bank loan or de yam patara bi esofo kohwe obi cabbage fu bi tufu akodo na ko sofo ye kai be ko Burkina akoton tosu ni jeni ama your friends say Torrance akohia uye fu o Ghana ye wa manfo sofo omunam omuduadua no e de hihye wo fu mu na o say o fu no be ya enyeye ene dia na mepese meka enya ya penso nkwana ni pabone fo ho o se nyame nsan kyerani no ye na eru poma no timi twe ponkyerani no o se saa so na Misrim akonfo no so yes Jesus ma aboa e friend sen ponkyerani foforo ba aso na anije sem ne se onyankopon ponkyerani na paye Misrim fo dan mo o mo pa so o be bibi o ma wurawura ha eno na Misrim hene
friend say Moses ni ero mo pa nyame acha o maye na ye sra urade say urade ma bibinsi na ya tan from pacho amen bibinsi na tan from pacho amen ma utumi no eni mo ayen amen wa kwentu mo ho amen krata sem no amen awo mo no company no amen ye wholesale no amen bid dollars, millions of dollars, millions of cedis. I there be a juma as so need be soliet. Obi a draw so, a draw so said, Kunyano, a talk when I yaw there. As to need be so one pray. Position a juma was so much. Why a jumana chairman, jumana, I do promotion of penny beer so the so one pray. And then your bomb pack a several day. Down to pay, so perfect services. So you want to bump Jesus Christ. Yeah, cause so bompai. Dear now also esi ukwan.
DNA si kwan na Israel for no na de si won kwan eye Misrim yes de si won kwan eye Pharaoh ka say urade Yesu Misrim bia Pharaoh bia a esi me kwan ade biara so esi me kwan na waresem yade masam Atumasia, Sukusam, credit hours, home office, Ade Biara, to Ediminya, and Anu pay, the Serade, Radema Utubino, Wame, Edunya Bubasuna Fabompa, Jesus Christ. Amen. I feel I was so a video now. I have some perfect service. Yes, Lord. So, today be a some perfect service. John, now obeying Shira. You vampire a torso and nine. I shall phone it here for. You vampire a jay and a demo where different fiber or say for what quencher rather for hot ton so or no obey Oma Echo School, Juma Utuka. No be on fana sign anchor san with Juma so and a day. Cassa rate, medifree, fiba, and the mooning in a that day, and I may, Yamadoya, Buruade, day, and one number pray for the day. Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 It says enya ho. Enya ho. Inti mon type amen. Facebook, YouTube, mon type amen. Amen. Prayer number 5. Any evil agenda, my God, any evil dream, Jesus,
Obonifo ne hihye ye biara. Obonifo ne gina twubia da ye boni bia wasoso Bible say ogi tuma be ye dwuma na wa preso ye ka say urade. Obonifo ne hihye ye. Obonifo ne hihye ye ene dai mu. Etia ma dwuma, etia ma dwuma ma busua, etia ma dwuma yefo, etia ma dwuma yefo ne me fiba. Me ye bia maso. Tum menjo side da break it out. Break it out. We am for break it out. Jesus Christ. Yeah, mention out. I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Facebook ni YouTube ni na man type I break out. Bible says send o gidie setie no e be ye sa pepepe ma. Ka say Awurade Yesu. Awurade Yesu. Enedai. The Frenchira. The fra dance. The fra dance. The fra boafo. The fra boafo. Friend Bonyam. The friend Bonyam. Fra dom. The fra dom. Fra dom. The fra dom. Awurade ye madom. Awurade ye madom. Awurade ye me mobrohu ade. Awurade ye me mobrohu ade. Enano pay. Enano pay. Yesu demo. Yesu demo. And now no pay me John Psalm 107 verse 20. So me shenya kopa semu to me sembongura akra still raging and in the portable nyina o bibi a wo hwe o tie nyame abasa ne nyame to me enko ho amen nyame nya ema wadanse amen nyame ama wadanse amen nyame kai wo ho amen nyuma wo ye bia nyame kai wo amen bompaye kokuma se ne brone ne na hafo ne potemu nyina obi o hwe ya otie onyame on kai wo enede amen nyame nyawa doye enede amen nyame nyense chene ma wanade amen me bompaye ko central region western region ne potemu se nyame kai wo na no amen she nyame award se onyawa doye amen bompaye ko 5 northern regions no bompaye ko oti region no mo kofa eye ho ne ne potemu nyina se onyame kai we na no pay amen onyawa doye no pay amen ta region ne potemu nyame nyama doye amen mo abo hwe ye mutie wa Africa country bia so nyame kai mo no nyama doye amen mo abo hwe ye ewo Europe ni Asia America ne potemu nyame kai wo no onyama doye amen ma dance die emrem edwuma bia wo ye biara nyani pani madom amen kopene madom amen wa adu mamu aya den na no penya me on kaiwo jeme so e wo fio adwuma mo amen kese pa amen ya men chira opi amen sa o follow Sompa first sabre je me betate for natum na ne pa kakra bi opese na no pay oja wo ha obi mo ma Awurade no na wa frɛ mesra se ni pe frɛ no doso enti wunya konya wura mu se pe eya wo radio no no TV na ya firi ho ana dum no kura na wetimi akasa na timi aboa Yankopon on shiraw eye systematic press eye MCR
ono wa pamfo no bomfa studio lines no into screen anim mo amotie radio number no ye 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 and 0553 0553 53 89 0553 89. Praise God. Good morning. Good morning. Kentika and now udini baby okasefri na dia na ojemu marade. Hallelujah. Anamitie kasa na yetie. Kasa papa. If you man ponti. Kasa. If you support. Ampacho the empire emoni aba America on tiapo nti misempa bomano so oye seji bebre e wona chi eni 20 misempa bomano Awurade ye Psalm 107 so verse 20 suma wasem call America ejapo bebe bia onua wo bia me do gira as a point of contact nyame sane yade instant miracle. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na dia na ogiamo marade na no pen. Shall we say petrol ko foja? Ana. Ba chono penya paibo menyam. Awurade me de wafuna edosu ko wo mochemo. Amen. Me de ne nyinsen no Awurade hyewo Awurade nsa. Awurade bo one ne ba no ho ba wo ne yem. E ma wo ho ma asem na wo so drama no wo boko. O Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na dia na ogiamo ma Awurade e wo Sompa service. Because free transfer me free of no baba. Obaba ne design ne krade design. Yeah. The krada design. Okay. Awurade bebe bi akua wo bia. Awurade fa bato ne yem. Amen. O se bibi nya wo Awurade yona. Wa o yem ma Sarah no Elizabeth mo Hannah mo fa bato ne ba ne yem. Amen. Praise God. Hallelujah. Kentika odini baby okase fro na dia na ogiamo ma Awurade. Opoku George nikasafiri Kwapong nja mesika sawu no duma share already sir. Awurade sensan nya adwuma man san ne di wakwa se na adwuma ne sikasem. Awurade ma ne nya yie baby opoku wo biara Awurade ye na adwuma sam ne sikasem ho sankyere ne ma. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oba pa oba ma oneso kakra odini baby okasa free na dia na ogiamo ma Awurade. Baba chono de tega na me jai me majuma ezberaje ni. Ani me amajuma, ani madaresun. Awurade wa France ne ma adwuma e na ono ankasa na adwuma. Awurade ano se yensa na adwuma na obema na ye Psalm 90:17 ma emere ma won. Na da Sompa sabasa bia so ye twam firi no so. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa from mama. Me bacha ya from adwati wa me kasa free tafo. Ana no pay me be kwa ko chere exams na mbo next month mi ja ni nyina mu ma Awurade mi ja na dwuma so ma Awurade. Awurade se ye fa ya kwan hye wa Awurade nsa na ona wo beye. Kwa fra ne bai ni exams ne na dwuma me de hye Awurade nsa Awurade ma wo mu adanse. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na ogiamo ma Awurade na no Papa no pe mi jama kum de me Awurade me baba akoko fele so mi jama Awurade ja busia so me Awurade. Awurade afra pomode ne ba exams na busia on the share Awurade sa mama adanse wo Yesu demo. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na ogiamo ma Awurade e na no pay. Papa ne ka se Sofia. Ne na be treasure. O mami ni mu na be treasure ni da mu na ma Awurade. Eni mo ko sikasem e bata. Awurade kai wafuna ne kuno adwuma na ne sikasem. Ne mamienu exam so ye sren wo sra
ye de tre exams a ye de twa ma won. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kantika udini baby okasa free na dia na oje mo mawrade. Eno kwa mikase fi so fela. Ya ma pom di mawrade. Erade kwa me se na pomoden baby wo bia erade sane yade. Amen. Me fry yade sama. Amen. Praise God. Hallelujah. Oba pa udini baby okasa free na dia na oje mo mawrade. Ba cho because Sompa FM we jana ka cho me yim kusu line erade esu mo ka ko Erade wa franyem me de one ne yefro no hye erade sa bone ne ba no ho ban edu na wo so ma onwo fa no ho fa ne ba so dwem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oba pa udini baby okasa free na dia na oje mo erade. Efeme ajiwam kase fite chime. Ida me ni na pom de no kwan sakra na urade pe urade be hu mo. Erade wa fraje wa techiman one ne ma mesra wo bambo ayaresa adwumasem apomodema won ma mo adanse wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kantika udini baby okasa free na dia na oje mo erade. Papa bukasa fi adanse ya tobi ase. De mi jam awurade me ne meyire ya transfer bebre papa yi aba na mi jam awurade. Erade wa wo ye nsenkyere ne ma Abraham ne nipa ye friend Sarah wo wa wo mu no na mo so aware ache o che o mo bi Erade mesre ba mamo. Yesu awo kwa na Erade nyimfiri wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na oje mo Erade wo Sompa service. Me ka se free so a me yefra me nya akomena na kwatro ye fe ni livi ene me ma awade ene me nua no mpom din nyina ye dia ma Erade. Erade me de wa funa ne ba okotwere exams na pomoden ne na busia shells ama mo adanse. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kantika udini baby okasa free na dia na oje mo Erade Sompa service. I feel in the instant because if you do one of Eja mensa kasa papa. but don't go for to by born family. Me no bompai. Eja mensa da ye body bia ye soso fa ho. Ye de ohawo de amane bebre. Me di Yesu di twa da ye nu fro so. Na me sai da ye no say nko be be free by. Praise God. Enti me nyina so ba me fa for praise God. Praise God. Udene baby okasa from mama na dia na oje mo Erade. Kase free from me dia tumade. Jama ne me nyina na Erade me medjuma na sika from ma wale. Ante mage o medjuma sem o ma awade usika sem Erade kai wo no mama dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah papa. Udene baby okasa from na dia na oje mo Erade na no pay. We did the Jamfu, I make a secret, say, we jam about quarter exams, and me quid money, me bent when I said that. Jamfu oba okotwere exams ukura dwuma no wan kasa me de shara den say Erade mama dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udene baby okasa from na dia na oje mo. Auntie Paulina, make a selfie amakum. Hallelujah. Kasa mama kasa ntio ho. Eba Auntie Paulina, mitie mo yi pa na me bom me se me ba benya adwuma. Erade Auntie Paulina mekom oso osre ne ba benya adwuma. Mama dance makwa bia mama. Amen. Amen. Father, last caller ya de mre na ye adwuma. Praise God. Hello. Papa, praise God. Udene baby okasa free na dia na oje mo Erade Sompa service. Me kasa fi te china ye fe ni auntie ama. Ni jama pom de se Erade nsa ni ma wa de sem. You stop it when you so me ton ayento. Auntie Matechiman. Wa dwuma sem onsa na dwuma o ma ware sem. Me bompa se nyame favor en tomoso. Nyame mamo adanse kwan bia mamo. Amen. Amen. When you mesra sem mo frɛ nyina ye nteme mfa obi bia wo efie biom. Ye de mena na ye dwuma ye sign out na ma frɛ na ye ne mo abompa. De opeso gemo ma Erade. Number baako e kan wo betimi afrɛ. Eye 0557 0557 30 90 80. Sana mestre nyina ofra obenyaye. Nyame hyira wo sa o join Sompa first service. Eye dwoada ekosi
eye ne fiada nyame ya atoma ochina same time ye besa ye share sabre de ye konkre akofa kasen bonaba opese ye bobibi so mpan ma wa pagya ya me bom mpan egu fon so unso so se erade tumi de odi be ye bi mo adanse erade obibi wa pagya ne phone call bi o hwe ni mo kwan obi wo ho a ohia se ye email no ye test no ni gi email ye di bibi tuma no or try appointment bi ade bi esi kwan ni sika sembi erade ade ni mfiri ho amen akwamie de wapagya ni suo ena ni Yesu moja ade bi wapagya be frenya mi tumi ne nyame sanche ni guse de ode be bi adanse mra amen nyame shira o na onye okese ena de mu ni nyina me frenya me shira ma de okoe bia enye yi ma me enya o ma eye MCR sabre de yakwa kofa no nsia kase bona bro. Have a good day. Bye bye.